personal gini na akong experience. Bago pa kong pare, siguro wala pa ko'y 1 year. Niuli ko sa mua na ay gasuroy-suroy nga nanghimalad ko no siya kay mutugan og maayog yung kunos imo hagi ko ng ugma. Wala ko musulting pare ko, gapahimalad ko. Nya iyang gigunitan akong kamot, giihap-ihap og pila ning linya. Nya mingon siya, pagkaswerte ni mo dudong. Kung ano man ay, mingon siya, makapangasawa kag gwapa. Wala kan sa Katoliko karon nga nisunod sa instruction. Mauna nga magpakasal, magpabunyag, manimba gayon. Walay sayop ni ana. Pero kung maura ni basihan nato, we are just sacramentally obedient. Kung igo ratas pagsimba, igo ratas pagpabunyag, igo ratas pagpakasal, naarata sa level nga sacramentally obedient. Masinugtahanon lang ta pinaagi sa pagdawat sa sakramento. Apan, subok nga pamalandungon, nga daghang Katoliko kansang kinabuhi, wala gihapon makapahimuot sa Ginoo. Pananglitan, katong January 1 or 31. Tinidaghanan nga nimba nga Katoliko. Pero pag uli po sila ha, tuwa po tong 13 kabog parisan nga mga prutas nga giandam. Ano man, kay gatuo sila nga ang kilang kinabuhi, gadipindi sa mga prutas nga 13 ka parisan, unya mga lingin. How about katong wala kabot og 13? Nagpasabot ba na nga gidimalas mo? Unya katong nahutdan og lingin. Nagpasabot ba na nga gidimalas na mo? Nya daghang Katoliko ingon ini. Maning bata, anya ta nga tong kinabuhi wala gisalig sa Ginoo tuas mga prutas. Nagpasabot ba ka na nga mas dako mog salig sa prutas kaysa Dios? Unya naning bata. Daghang Katoliko nga motuo gihapon og horoscope. Namo nay di malas. Daghang Katoliko motuod gihapon og palm reading, mga himalan. Dili ginatinuod ng himalan. Nganuman, personal gini na akong experience. Bago pa kong pare, siguro wala pa ko'y 1 year. Niuli ko sa mua na ay gasuroy-suroy nga nanghimalad ko no siya kay mutugan og maayog yung kunos imo hagi ko ng ugma. Wala ko musulting pare ko, gapahimalad ko. Nya iyang gigunitan akong kamot, giihap-ihap og pila ning linya. Nya mingon siya, pagkaswerte ni mo dudong. Kung ano man ay, mingon siya, makapangasawa kag gwapa. Wala ragyo ko maglangasan. Ako mang igsuon piti nakatawan ay. Dahil midugang siya sa pag-ingon, magkaanak mo 5. Binuang gyud ang basa-basa sa palad. Nganuman, hangtod karon gapaabot gyud ko ato wa pag gyud mo abot. Simba ko pudlaman. Pero daghang Katoliko motuog gyapon ni ana mga himalan. Unya nakadawat tas mga sakramento. Mga igsoon, mauni ang ato ang panikamutan unta nga dili lang sakramento nga matinud-anon o masinugtanon kita, kundi human sa pagdawat sa mga sakramento ang atong kinabuhi magkapahimuot pud unta sa Ginoo. Manghinaot kita nga ning misa samtang magtan-aw siya nato, makaingon pud unta ang Ginoo, ikaw ang pinangga kong anak, nakapahimuot o nakapalipay ka kanako. Amen.